Агу ижинут тохай хором ургулжылхор. Цепилмаца Даржиевна Батуровая борят сайылса таняху гуйхун хабар. Арыт занда мыдежи Цепилма Батурова харин таван жылса оро захян байгулхын таунты булгымыя амжалтатай одередж ябана. Ихи ораненға, төріл араденға ундыхын туқы сайылые хамғалқы гайшы ини ихинірті хоғын уғынуд бұшы. Мәңгі үйхін зон далын-далан онда Москва ходыда Бугуды союзны сайыл урлыға дейді хорголі дұрғыжы нетаға босын. Цепилмаца Даржиевна боряданға түріл хылы, ордынай донудыйы, заншыл ғуримуда хергейхі ғыжы ехыл орылды жыбайна. Ини ехі ажалай дондор нахананға ханяте ошыржы, хайыр хуғытте болыжы, ежин жарғыл шие етлей білей. Тимурба айуыны уринырын мұны хул дере батанхай, орин гір бұлыте бұйы дахын хунут. Ини хоронса, тадырхайғар айуыны басығын тоқайн хорыжы ұғымор байна. Айуыны Батурова гіхін шаңғы ғай қалаты доушаныя доонды тұратайзан таниха. Бадмысысық доуқатарай театрай доушын байқада доонай алың мұрысын отты қабадығын концерт наатынуда табежі бұряданға шағынықшыдай зүрхізі тіқыл изімшіхін тұқыты. Мұны айуыны қалың Европын Испания орында қатымды қарынқай Ореол нөхірттайғы жуылы басығыттайға азаттай жарғалтай ажағудық. Қалың ғазыртты басығая қатымды ұғын ежин зүрхін айлығымжатай қадыл ханаға забы жубайға. Харин Цепилмаца Даржиевна басығынайынға тұлу сытхыл амыр байтық байқыда. Жинхыны борят хорғалар, ежин нангин забырын удар ундыйхын айуыны хыдыш енетіға қолы байбыш е, ежинге хорғалынадыйы қадыда сахижы ябыдық. Тимыл хада Европын тумың яхатнодай донда, орынға нюр шарай алдауы, тірі занай донда шынгейгы, харин шие борят сайыл орлық ділгірулжы явына. Ижи ури хайрай донда хыдың мәңгін модын байбыш е, нангин ины халба хизейдіш таршуы. Цепилмаца Даржиевна мұны алын шағынылы өтті. Борят республикын сайлай ғабияты ажыл яболықшын ұндыр ныры зүргіді хүртінхе. Арыт занда хундыте жарғал тайхын ежиба хукшын ежиб алын хай байында. Засаға алын түсіп өтті, орықша ханаты, худылмырышы Цепилмаца Даржиевнада байгыл театр орын бұтелі ұндыр амжылты хүзі байна. Имыл ежинір дылхедері байжыл байға хань, юн хеш е айқығыды балына. Херете ижиге хендрор амаршалың тайзындера Аюна Батурова. Аюнымна аяр қолың Испания орынаға зарёты иржі, танада харакшадамын херете ижиге амаршал жвена.
сериене зеле тата шоводе айын замдар хада эжим хехан ситхеле аша бойын ханагда моя хулена. Аюна Батурова. Аяр хулин Испания хатыда Каталония орында Аюнын мехадымды қаржы. Буря бияғы заншала, сайыл туықия, мұн захиялары да мартын бүйвар хукжожыл ведігіюмы. Мұна орел нухыртые, мұна орелыны залса хожвені Джулия васхантия бурядарына Эльшар бонхе, нютыға ерінхе, ижиге мыршыл жывайхыдың ямыр хайхымда юны, ержыл нютыға Эльшыл жыл явышта. Одадыхи маны амаршылығы Ринчинова Роза Чемитовна да зарелықтаны. Хойыр хуғы день, Алтаны Илья хойыр, хайраты ижи тухайға иғжі қылны. Маны ижи хары бағаға до хатырты ехы дорты. Хошуңыз оры дұнды хорғолы дұрғжы, Чайковскің нырмжыты хуғжымы хорғолдыры. Хоршы балыжы, амжылтытайғар хорылсыл абжы, абияз таланты хуғжымшын балығын тоқыты. Мяңғы йонзон найын тавыңында, сылыңгың әміғі ташыр нютығы хұғжымай хорғолин директор болжы, ерін дұрвыңанға байғыл ансамблен оркестрі хұғжымшыныр худылғындым. Мұны арытсанда хундыте, ори хуғыдайынға амжылты тойлықайын қаржы жарғалтайықын ажы хожывайна. Роза Чемитовнаға басқын Алтаны, ижинге замар явжы бағыл хұғжымшын болыңқы. Мұны іні оркестрсо и очень зымсықтері надына. Алтана выехала. Худыды Роза Чемитовна. Ина хэхэн бағла сысак таны ухиут, танда баришевена. Бодыжы выехал улытта. Саган идете, суши живехатне болтаре. Саган замте, солоте хохатне болтаре. Саган замте, Сарём япхатне, болтарен, саран ситхилте, сок заливадрулхатне, болтарен. Мұны танды зарёлжа дошын, бұтиде дондық сіріне долха, бурят арыде до, хуғдығын бұлық болғын ауытта. Тәзіндері бұтиде сір дондық сірін.
Удушин амрамында хундаты мана жинер. Жигит салгады би өрөнгөнүгө ой куанса орохун хыдың шулугые. Индоон бухи жинер тазарёлжа он шахамне. Наранаха урда гала насажа. Намжыройхын сэшанажа. Намсыре борихында заливарынхын. Борылгызыгые илыштыр хамнат. Залу нахында босыш яхыншы юмышынде байырладык. Хукшырхын даванда наханы хирода дарагдыңгой. Унгуте одыте явахын. Мини ижи. Үрін сағай бірхейе сықықын давақыда, үрі хүншінде үрит хын занте, ханығар хын ижемне. Уйлы завалынее ханшайда нежа. Уныр жарғалай манда уы мини ижи. Өрейім харқада нүдінін тоярдық. Улугуй тыңгір ішінде борхын ижем. Хатан жахан қарта үрихем оқырыолығын. Хуне орен еліғын қой. Халуқын ұғыры үрел қайралжа. Хамық бұғыден түлі наманшылын дағатқыдық баяғын. Мини ежей. Иімі ехі ашы етіне үнігін сағар ханықада. Үлігі хумрин доға долнап. Амеден шүтің борхым борыл ежейді. Хамығаға хүндіте хатын қансы ежейді. Баягыл театры дошын бүтіде дондық сырың.
ярын тонатвен, борғасты шывырттым бышылагу, бодылхын ғазырттын хулегетпен, борылхын ижимне бышыл агу. Хехин инодо мыдевухун алдыхы вилда. Мунодыр инодоя бурят байгыл театры дошын Айона Баироваға холығыр зыдылхын. Октак теетезіндері Айона Баирова борылхын ижи.
Проявил театра Гулшин Аюна Баирова. Мы продолжаем рассказы об удивительных мамах и их семьях. Кто бы что бы ни говорил, а чудеса на свете есть. Разве не чудо иметь маму и папу, а еще сверху 10 братьев и сестер? Как, например, у маленького Сережи. Сереже 1 год. Он младший из 11 детей семьи Федоровых. Он пока не понимает, как ему повезло с мамой и папой. Брошенный родной мамой в младенчестве малыш обрел свою настоящую семью. Впрочем, так же, как и еще 3 детей семьи Федоровых. Мама большой семьи Алена Николаевна по-настоящему счастливая женщина. За крепкой стеной, за спиной своего мужа Георгия, она денно и ночно вьет гнездышко для своей семьи. Работа мамы – это работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Бессонные ночи, трудовые будни, накормить, напоить, постирать и погладить. Времени на себя почти не остается. Но это не главное. Главное для Алены – это ее дети. 9 детей она подарила мужу сама. 4 они с Георгием взяли из детдома. Но любовь от мамы все 11 детей получают поровну. У Алены большое сердце, и любви хватает на всех. Самого старшего зовут Максим, ему 17 лет. Он заканчивает школу, занимается легкой атлетикой и конным спортом. Второму сыну Игорю 13 лет. Он учится в 7 классе и занимается боксом. Даниилу, 3-му сыну, 12 лет. Он учится в 5 классе и тоже занимается спортом, предпочитая бокс и таэквондо. 4-й, Кирилл, ему 9 лет, и учится он в 3 классе. Костик и Денис – приемные, 5-е и 6-е сыновья, учатся в 1 классе. И пусть они братья не по крови, но по одной семье. 6 лет – дочке Виолетте, еще одному сыну Станиславу 5 лет. Малышке Софье – 3 годика. Дальше идут самые маленькие. Антон, которому 2 годика, приемная дочь Арина, которой 1 год и 8 месяцев. И, наконец, Алина и Сергей, родные брат и сестра. Они инвалиды, но, несмотря на это, их усыновила семья Федоровых. Большая семья Федоровых и зимой, и летом любит отдыхать на Байкале. Старшие дети любят рыбалку, как их папа, который всему их научил. Дети у нас все самостоятельные, старшие помогают младшим, работы не боятся, все умеют делать, даже готовить, гордится мама Алена. Она же и говорит: чужих детей не бывает, они все наши, родные, и мы их очень любим. Театр «Байкал» поздравляет эту большую и дружную семью с Днем Матери. Пусть процветает ваш дом, пусть здоровыми будут дети, пусть их смех звучит, радуя вас, Алена Николаевна. Вы вдохновляете окружающих на добро. Пока есть такие мамы на свете, нам можно ничего не бояться. Имыл и жиныр дылхедер байжыл байгагань, юн хэшья, айхугуйды болына. На сцене заслуженная артистка России Дарима Дубданова. Мама. Дни тревог и дни веселья всех дороже и теплее. Голос песни колыбельной, голос матери моей. Мама, мама,
Максимов'ята артист Дарима Дубданова. Утаң хучыры айылғаш ебішы, ойынғы тілімбің қонығаш ебішы, бурят хылненге байылық оталан, борылхын ижиде доға зарелна. Мұно ижинырты зарелыгдан инахехан концерт наданда ержі, мұно ины зал соғығын мені хайраты жи Тудупова Долғыр Жанчипов нады одадыхе дом бұлығы зарелхаған нүкте. Хайраты ижимне ноябрин хорин ғұрғында жарын таванағанайынға ойын байрыя октова. Ижихімне илур инхі уныр вайын ашы зенренге донды жарғылтайхын хоғитта бұди танда тортепте. Танды зарелжы Буряды опер баледе театры Голдушын Михаил Пирогов айылғыты әхін до бұлығылықын. Голдушын Михаил Пирогов. Следующее поздравление звучит для еще одной очень сильной духом и телом женщины. Татарову Любовь Ивановну поздравляют ее дети и внуки семьи Татаровых, Чегдуровых и Уханаевых.
Любовь Ивановна месяц назад отпраздновала свой 60-летний юбилей. Было много сложностей и перипетий в жизни нашей мамы, говорят ее дети. Рано овдовев и оставшись одна с 3 детьми на инвалидности, она не опустила рук, а смогла сделать из нас достойных людей. Более 30 лет, находясь на инвалидности, она не закрылась от мира, а наоборот, является активным участником общественной жизни нашей республики. Много лет возглавляла Инваспорт Республики Бурятия, неоднократно признавалась лучшим игроком Сибири и Дальнего Востока по волейболу. Была бессменным капитаном команды сборной Бурятии, а также председателем Октябрьского общества инвалидов. Она была признана самым возрастным участником парасибириады среди инвалидов в городе Кемерово и, несмотря на это, завоевала несколько первых мест для своей сборной. Вот такая вот сильная женщина и мама с активной жизненной позицией, с огромной любовью, с чувством благодарности и безграничной нежности в День матери. Вас, Любовь Ивановна, поздравляют ваши дети и внуки. Песня в исполнении народной артистки Республики Бурятия Цепилмы Аюшеевой звучит сегодня только для вас. Встречайте на сцене Цепилма Аюшеева.
Тезендері дошың Долма Сонрапова әж дяңғығын, халмық до табығдыңды ұрғын дыпшулхын. Долма Сонрапова. Ихнэр хүнээ хубы заяана элдүп байдагта. Амархан шибүши ижи байхада. Амархан бүші 6 хөөгдө ижи байхада. Амархан бүші ганцаараа 6 хөөгдө өндөлгөхө. Агу ижигнэр тухай хөөрөн үргэлжилж байна. Татьяна Викторовна Раднаева ирхүү хотоогоор болтой. 57 дэх улоо уктаж байхан Татьяна Викторовна нөхөртөөгөө ихнэр хүнээ жаргалыг дуухан эдлээгүйшээ ижийн жаргалыг мөнөө гавьяатай мэдэрж байна. Хүнд ирээд онуудаар олон зон хөшөр амьдрал үзөөвөлээ. Татьяна Викторовна орой ганцаараа 6 хүүгдийг дэжэхэж шүдөө зуугаад хөдөлмөрийг олонгүй ажил-хэж үндэлгэн түгтээ. Ижи хүнээ эгэ их бахархал өринэрингээ шавта. Мөнөө 6 хүүгдийн бага далбраанууд бүшэ. Болта далинуудаараа үргэн хэдэх дээгүр нийдэдэг шубууд болон хай. Дээд хургуулнуудын дүргэнхэ ард зондоо тоотой хүнүүд болгон хүүгдээ харж байхад энэ жаргал бүшгүү.
Ихы басығын Светлана, ТГК Араундыру компаниян проектны конструкторска отделе дарғы болынға. Хойырдығы басығын Ирина, мұны юхыдығы донды хорғолыды ихин классыда бақшар худылна. Дейді категориям бақшығыжа ундыр нырызырғыды хұртынға. Ғорбыдығы орын байыр, орынгығын хырық хыдық, бизнес яволжа амажалтыды хұрынға. Тірінге қатны ижиге байырлолың София ашы басығы болығылы. Ушоныгы басығынен Валентина мұны взгуту дейді хорғолыды кафедрин орлық шар худылжы байна. Мұны жыл қадымды қарыжы ижин сытхылы байырлолы ба. Қойырдығы хубун жарғыл дейді хорғолын аютың байыр ақытаға қамты хубин ажыл хыжы байна. Отқым басығын нейіні ижинге егел ехі бақырқыл. Мұңгын медальты донды хорғолы дұрғыжы, олан дипломты дейді хорғалия дұрғы. Орын зұры аша, дарқым басығын Олың олыс хорындың бұқырысын конкурснодары оралсыжы тұру хорынадыйы изіліңхе. Дұрғын даңгені басығыдыйы болың қойыр батыр хубудыйы илігінхе інкіржі хул дәрін табияхын ежі, хайхын іні ұдышы концертейім не қарақығыжы ерет байна. Хундеті Татьяна Викторовна, таны ухибуд ежінірі хәндірор амаршалжы байна. Имыл ежінір ділхейдері байжыл байға хань, юн хешге әйхі көйді балана. Ваши аплодисменты, уважаемая Татьяна Викторовна, поднимитесь и покажитесь. Эти цветы от ваших детей. Татьяна Викторовна, ваши аплодисменты. Татьяна Викторовна, ваши дети передают и такие слова. Женщине, совершившей материнский подвиг с огромной любовью и великой благодарностью. Мы знаем, что бы в жизни ни стряслось, для нас ты и надежда, и опора, и мы хотим, чтобы тебе жилось как можно лучше. Будь всегда здорова. За то, что ты, родная, есть у нас, что берегла нас и любовь дарила. За все за это ты прими сейчас земной поклон и от души спасибо. Татьяна, примите в качестве подарка эту красивую монгольскую песню «Мини Эдж» на сцене Намхэн Мунхзол. Порога хевелах хату
Ямарху турунсне эчмилета харара Ямарху германусна эхорон минетаутере Буянден анадартиз намхэ мухызол. Хүндөті маны харакшыт, амаршылығын одына ургыл жылғыр. Ипте ите гір булды, игыл ехыбасханин турығын Лилия Федоровна Голышева харбағаға хунзонды тоғыл қадырты. Темыл қада үмшін мұрғыжылты балойым. Қошын жылсы хунзонии үмшілжі, удыр хүніге ажылты байғаш яға, хызедіш орын гір бұлыя орхижы байғауы. Хойыр хувуты, нігі басқыты балжы, мұны тавын ашытты балынғы. Ури хуғыдың ижиде иғжы қылны. Прими, дорогая мама, в этот день искренние слова. Спасибо за теплые и нежные руки, которые всегда приласкают и вкусненько накормят, за мягкий голос, за яркую улыбку, которая, как солнце лучик, озаряет путь. Спасибо за доброе сердце, которое прощает все обиды, все недоразумения, за тепло родного дома, за уют материнских объятий и, конечно же, за любовь, которая помогает жить, творить и добиваться успеха. Желаем долгих и счастливых лет жизни в окружении семьи, преисполненной гордости за своих детей, уверенной в том, что наша семья всегда вместе и что впереди немало вот таких замечательных дней. Мы тебя любим. Хендерор Лилия Федоровна. Хугудне нагнемне сысыгудгеша. Сысыгуде толхада сытхыл ойырдак. Мұно тайзындері хугуде сысырлікті явдак орвың дангені басқыдгархын. Янжыма байырма былығыма Будаевтың ине хынду танда Лилия Федоровна былығылына оқтақты.
жарылты, сол жарылты, хухытны болтығы. Имы хорхын бахын ухиуды харжвехыды ямыр ижин зурхын хайлып көпдәуші дәхен айлыға ташын амыршыл елдайны ғорбын хайр хорхын басқыдейі заяв еда. Хүнді тыманы харакшытны, хайры тыманы ижиныр, мұны таны аңқырылды ижи тұхы донут соғы, шағынықшыда игіл ехір дұры тададық донуды нігін зыдылхын. Алығын дәретін жүйхін, сітхілім арётхағын, саған хэхін ханаты олиғанса ижимне. Тәзіндері бұхыманы дошат оректаны.
болтағай. Ардағамны мұтзымания ұншыжы қарқығынны арюқығы ижинырны жарғылты оғын болтағай. Байғыл театр бұқы ижиныры ұңғырын байыры ұдырыр амыршална. Мұны ин ұдышы табы өтнее буряденне үгіл үрхім дошат айынға әқін долнуда бұлығылыва. Мұны ұдышы табы өтнее айынға әқін көк жұмыры. Байғыл театры Чингис Павлова бурят арада инструментноде оркестр шигиетне хожурлолова. Халың әлбәті жылғарым төкті дирижеры Жарығыл Тартонов. Хүндіні ижинер, даршығы арюл саған сетхілтне, давшығы хату ирылғық зағытне, Дақтышуы ор хэхэн заншылты, далышуы нангер бүрігімдіте. Орғы болышы ғазырта долын, қарғы тәбіжі тінгірер дөлін, мұшты иқы зам болын сағы, мұңқы болтағы. Дәші болзатра байыр тәнуқы.